iMac je kompletno računalo u elegantnom sve u jedan dizajnu. Oduševit će vas svojim tankim aluminijskim kućištem u kojem se krije zapanjujuća konfiguracija. Brzi Intel Core 2 Duo procesor do 306 GHz i radna memorija do 4 GB zadovoljit će i one najzahtjevnije. Možete birati između 20-inčnog ili 24-inčnog zaslona koji će oživjeti fotografije i filmove bogatim bojama. Za još bolji dojam, iMac se može montirati na zid, čime zauzima još manje mjesta. Zanimljiva je i činjenica da je iMac siguran za okoliš, jer se njegovo aluminijsko kućište i staklo mogu reciklirati. U iMac računalu naći ćete vrhunske NVIDIA grafičke kartice. Integrirana NVIDIA 9400M grafička kartica u 20-inčnom modelu pruža brzi pregled kroz fotografije i internet stranice. Na 24-inčnim modelima možete odabrati grafičku karticu NVIDIA GeForce GT 120 sa 256 MB ili NVIDIA GeForce GT 130 sa 512 MB. Za izrazito zahtjevne profesionalne aplikacije tu je i ATI Radeon HD 4850 grafička kartica. Tvrdi disk od 1 TB daje više nego dovoljno mjesta za pohranu filmova, glazbe i ostalih sadržaja. Za snimanje DVD-a ili CD-a tu je samo uvlačeća SuperDrive jedinica. Na vrhu ekrana nalazi se gotovo neprimjetna iSight kamera, a kvalitetna slika i žive boje čine ju uistinu značajnom. iMac dolazi sa ugrađenom bežičnom mrežom posljednje generacije, kao i sa ugrađenim Bluetooth adapterom. Također ga krase 4 USB 2.0 porta, jedan FireWire 800 priključak te digitalni audio ulaz i izlaz. Novi mini display priključak omogućuje spajanje dodatnog monitora na iMac računalo. Uz iMac računalo dobit ćete Mighty miša i profinjenu ultratanku aluminijsku Apple tipkovnicu. Tipkovnica uključuje tipke sa specijalnim funkcijama kao i 2 dodatna USB 2.0 priključka. Operativni sistem macOS 10 Leopard i iLife 09 čine računalo iMac ultimativnim sve u jedan računalom.